Amamu snada isirikale luda idareta yowaram usokoni la polonlo 10 municipalite ngesida kopekwa na yauda ingungeta luda ipuno nepekeda engarno ne lodo municipality nepekeda loda isokoni nongesida pone ike onotomada pak nada jari engarino kunepekede luda municipality morality kede luda isokoni ai mora kiron luda ikamanara keda mamus nada yowara nada balebe kopekwana akiron oda kokoto mosokoni ngesida ikeun Richard Ochomlode rai meya 10 municipality oto mauri aneteka na ngesida ibuda ikeun tosoda Acamun obalaibe edara kesokoni karabisiri kale ngesde mameponi tachi ya dauni la peuni hiro ichieka kesi ngesde buapa kikechina da swam odaun mamule maskari zi idare tesokoni nara kirone kamera kedi tache mama appointments keche signing atai bata da gweta uni kla ko dai signing ikoto da chamanara ne nara bakasichie baskari zi boyokinga askari zi kose mameti mudu so edolto ja toma ne penen tele time maningi bore tunga so di biche bore akironu keuto setunga ne sakirone kamera kedi duwe sesenejo toma market act mamechama eti duwe ti dudika je utosokoni beti ti duwe nguna je utosemero areboto areboto baby care dodo ne okesokoni mambe rebika eti baby care mwache chate dukia modern market nesidu muna kirokati amu nesitunga chamu na Ailem Isolosinei nari Isolosinei ngupongun ebe tabongun na noiga ngakina tekeri Jono poloto oda rai chaman lo isokoni ngesida ibalebe etunga kesida ipote giro toa Ailem Isolosinei otupite tamamus na ada yuwa roto mosokoni iboreda akwa nebude yanga o Alimokin mamadeja sengare no kolu ete mweno sakiro lule mimonyi so lo ayuara nara iduchu iperiyo togo di goloni je keke mjinye keke ngara no ayuara to kwa na kenja kunerelo askari sa swam kada so ilo Simon kina swam ende pepe akiro lisono kine dara le meje eta ule twende diolo mamekota lemon ikoro seto ngakero bongo sa Ailem Isolosinei nara ikwana enyaka ino na yuara bale market act e kote tonga kere ai touch Isolosinei ipi ko etwena touch solo akaulo na ilapio ni ijatare municipal trapedor na Agwelanarak to allocating a beach ara nene summit wene e bale kislebe itwene ngine ne bili e kisel otomosokoni ijatare municipality kera pedo na ngatwen no koti osoda charging twenen keda abi ekisel obunyo so bill is liable to pay a fine of 24 currency points according to kesi orichate kisel Rosa anyu na ade Agwelanarak no sokoni nepekeda timi Rose na ade polokinu da ipoete otomoterin ngesida isiala mikintose municipality akaulo na ada kesa dauna chamana roto maurianet chaite berola kirokati apoto soda ekia otakose monyo opono bongo no ina soda kopi tunga chuti poloke bi yala malo soda chuti kwa Agwelanarak no old market erdati se kaya sinoi konye beti kwa na sai morkini kada askari sikose aita mamo ini kini kesidi diobore akosi iwara ni kosiboro edo berelo ka buemmeya lopedo wororo so kape community executive lo sokoni te do bala wara ulolo narai chama nariso lolo askari sagara mnrai konai asom do ba chama tuke sa pupoke no kos da bonebe sam sapiari boya takin kadanyo kada askari sakesa polo yala masolo lo anwa do boda share roles ne mam so di jeni kape executive sokoni shanakin lolo so obodolo kado katata na engo de lopete cancela agara iboyo sokona dare sokonto na dore san tomona do pelo akwar angene kanyere ne janoro ne na baka Facebook erabe de bishana kinete tungale kesela ido ikoto se tungale Ailem Isolosinei ara da ete manyupera ichira ete mamujo itadaki akila mamu no toma Kanuka TV East Martinopolo Kokumi District